Hey, Stan. Te bantu bamintu bya muri na inde senga kibuneye kitariki 14 tukuri abantu banchaine Valentine's Day. Tutagete ko bakira ambuya mona singi bugana gutubwatia na nderero chinse 12 cyamarogoba ase omobogani omone no kurukunga Mocha Hotel igaiga Gusii ntubwate event yenene tokolonchi movie kurukwanga OMWANCHI TRUBENA. Igai bench ninde no mwanalisa se ligo saseria oli okurumuino rena ngoma tebererieta oli no Okiondo tatumwawo nyomenda ingo to tabyale se nyomenda ali bakabona aboretera kintu mu totaragenda gago omuswati tango baba biande kabisa karaba terigerieta asa marieta ngoro ku Faith stand nerio bosani Faith stand nerio bosani gon Faith stand Faith stand erieke kusina ngoro ku baba Barongo. Timbo ati Gesare. Barongo. Aya, oyagoro Faith stand nande kagire mwara moigure mwamwanyire kurwa sechi obosani waina ahora akini ase rero tete kuba kwara mono igoro ye movie yeto chikolonchi kera no ari one of the actresses na hande era au chikolonchi ye movie na hande ngoto yari kento kenda akora aku chikolonchi ni Faith stand kumbe kwenye ngo active kubane actress yo ngora actinde limoigo na wana ndimo yawe ndire ngo act wana ndimo iga tutevingo experience yo go acting akiwa kenyora kere fan sana nigentekia sana nande nagianchete apart from music nande work nigentekia ndongira abantu baratake kumanya mono na kiabete ko kolegas no Okiondo Okiondo Riwa ke ngwezo sene siku mereri no. Kolegas no Okiondo no take nando ko experience rikiare kina baro muntu erio mana buna agocha ora umana se vivindi watai bawo bunando mia no motiriga yu akera kine na boto kolegas motiriga yu akeri wake abare no watevi bunando mia umaita abantu banchaire ngaki nayo rankonyega njana nategemea umaita Osoro muntu bwenda mwamu ono Osoro no muntu ambeire no mukungu Osoro no muntu tategemea ata to kwana kwa so mwana to kwana bintu bite so mwana onde bono ngoro seri rieta ngoro kwa mutaka ata tekero muntu otete bakoyo otete bakoyo aranta karinde umwana oyo boje tibiyega baba Gai. Ai, no, Okiondo ai kwaro como trigo aí. Ando va minto. Ti atora te gra ya festane Okiondo ya gre trigo ya nande pa ka manya ni goro. Ya na gotevi. Umwana oyo maite ngenchale iga. Kero muroje life. Ana kwa ana. No mwana uratare nere onye kuyungu kunya kurigamura. Okuywa kabirira gusaigo. Umwana no awu kwaniga tukunya kuiraniri okoba ndiri tana kweba kuiranira ono mwana uragera okore no ekonda ogeraro uikotu arebesa ebesa ya tere kobege ntekia ande gento turarigia sobo kongu lakini amaene no ringa ki baba tigango turabori noncho muntu tabwati pesa bona kimamini ekobwati ngakia bwati chibas chingani asaye asaye tigango kubori swali asaye igen to get a successful relationship nga couple of the year yani ko tanga ko liya abantu babere banta ine ko admire what is your definition of perfect couple yes ekera abantu bancha chini ingredients ngirichi ekera abantu bancha nile chibesa na bakurigino yankom bari no ancha no muntu beseta iyo ataninga tebo completely at least atware no nke azimo chake astugo chake ra kuri ground okay tora chaka bana tikato vale Osoro nago tikato vale ingredients chia a successful relationship number 1 aba besa na botoke boke tayo besa ko igora twara abantu babere igora twara abantu babere babwate agenda yawe ko igora twara mumura obwata obongo buno Okiondo ini ingredient number 2 number 1 number 2 onyoro mwise kumuyo gwatekieni gwateriogi no bongo umaito bongo no muntu no bongo bono tutebe bono nchoyo ayoyo ngibono gituborete kende ngeyo Osoro ngiro tikiboreta
Ai kane. Kwa te baka to ke kaka simo chake. Kiko kwa tika kiko tora chake. Yo no monjo le ga yerelinse teko. Capital. Aboto ko sabino. Ago chiko ndio mugondo. Okay. Yakana tamangano muri gondoka na ni mwatagete yonka bwatu. Ndatimanga bono tote kukwana yore mwana yaranga no migondo ngoni. No tote bantu bamanyeke. Ana ukona ri mugondo no baptibesa. Bantu tote bamanyeke. Tiga go comment ebintu tora ora gara na mwana tata ko kini sukari ko muntu agotebe ke bono kina teba. Ano nge go sarili ri tegoro mwana. No mate ko tera. No mate ko tenga na tera ni note. Okay. Jo jinjina bangu itabe. Fate stand. No mwana igente getangani. Ngento na rore no movie ngento wa shoot. Umwana obwate bidi asegasi yae egento ya kabere na ranga no anchite kuragera Okay, I ask woman. Oh no. Your favorite meal in Kiriki? Obuba. Obukuma. Nanki. Obukuma na keniyansi kolieru no obukuma. No, kelio koliga kwa yunga wa kiani. Ekiengoli. Ekiengoli. Nago te my type. Ekiengoli. Akanyama. And umai toko gore nyama ekiro te once. Oh, esukuma ya tamoino. Esukuma ntolikoli. Yambuya tunabantu kienyeji. We are living healthy life. Kienyeji Embogeye, omotere, risosa, rinagu. Ndaramo. Endere marasma na chakira. Onye nechinsaga chibo monyenye. Osama sabole. Kwa kore tigo matango tolibole. Aquí está algo toca mucho en Roswell. Mbaro wasi usira kina ba Roswell no that's new. Bono Fate stand. Umuntu labda obangete gocha mocha. Ukolirira sekeroleiga. Apart from gocha ukolirira se movie. Erolyo gotek. Abantu abange bakomaete buno mwana muziki. Era aro no baterere. Rero kroko gandari go chukuma. Abantu baramu abacha abange. Batanga Fate stand na watorenta totereri. Jemina mogo chaga ariga. Ari ngwes. Ngokorande kore gari rero. Era butuko. Enkare. Watu muntu uga mugike komoko gari. Kuti twesa muse ime. Bono abantu mu jaro batanga ki abana muziki ebagotera kerobale kwerende ime compact milioka. Live ga notera live. Mana sai notera mami. Mai somaro nei ga mai so. Tota inga tera tera. Tera ringo. Diga tera dia bantu. Tera dia. Bono ko igubobe. Anje tena vindo kwa vika. Kata bono nyotoli creativity. Diga tera dia bande. Okay. Kwanza koratika imamtana gendaga bu Fate stand igento ngire nyugete kuna kuminyoka YouTube bikuminyoka kira senga ki kando ne movie igento ngiro tata na ku surprise abantu na kiraki inkie kikara tata ente kene kiya tata kia rueri ko yani kire morero bikora kunga my valentine ande bitukoriri na rieri igoga ko andi ne bintu bigendere sai yani igento keri njumate ngo bwati kere ko apeni chinga kichu wa ya tere igoro nanda se abantu bane bari bakumbwati chifantiane yani tindiko ba disappoint igente kero ko my valentine pero margo bagari Mocha Hotel. Kara baturunga delinge gioncho. Igento kekeyo. Timba kunire nande mocha. Oyi ni choka tere. Ai amini imani yoko da giro tu abantu bari tore singo. Twatere ribu. Kwatero. You drive me crazy. No wahala. No? No wahala, no problem. Sina teyo. Tujake. You drive me crazy. No wahala. My sweetie baby, be my Valentine. Hey! Which moino mano ikamocha mocha hotel. No. Quiero que te había abandonado Be My Valentine. Tonight, you know working guys in kayo ga kunyo kubwat. Mundo tigani. Yani people mbayanga. Ayore goto de kama sakara. Gore kama sakara ndio men's conference. Ya itato weka chisuti mocha gari na kaiganga aboru. Ano tero chikorete mecha. Chikorete mecha. Michanga tini 40. Ngora boko tangaza ore single continuous tense. Single pia ni tole.
Tigaona go singere gente ngansingwale. Abaisi bajo bambao. Abange bako barabangaini go kobwa wono no gwete. Ora no moisi ojiro gwate besa na kineke ko. Aya faith stand. Ngwa jora tu asechi award cha eta December ngwa jora ngwa nominated to cover female artist of the year. Best female artist of the year. Ngwa bogordi kombe gusivya jibiga samba. Ai kombe kino kire nyomba itatango karani. Na smile ya ngora ngora. Yeah, boro tukire to introducing a award winning faith stand. Female artist of the year. Kisii faith stand. Nga kiko igwete ko uyu. Na igwete esta igwete. Tikati ngwana na usagosaria. Yani kwegwete ko senaki. Na korojeri tukodinaro che familia tuko support once yakabari tukodinene sana sorry. Igento na ningira na tukubori. E collaborate kwa korete kare ingagire kwa ku the Diamonds kwa korete collabo no mumuragete. Na kya group. Kuna Forever Young Kenya. Nkira tutegura ya Forever Young Kenya na ndingi mutara korere collabo ndi bwangu. Ingo korata re tata. Kwa sasa ntongera kore yani ndeti mukwana yani. Igo aba basani muri. Into ya ne ndu ya tata na ndei ga komboati kon maya. Unomo. Okay. Mwana uri ujire igo ragire tega. Gakoragira gukobwa. Nere my only brother na ndako ndunyuma. Ngaye na Forever Young our brother and sister. Yeba. Ngenara ko banga ndako ya bantu na sali bio mwana. Omaito onga buno mwana ole 16 years. Omaito. Sengejo buno kwementa. Nanda okwana na bo. Ngo tenga ki Osoro chibesa ne kingi. Onye ndi wa chibesa ngo Gesare na bariga. No chotwara mwaka bado no. Ngo tikagento kiage kwanu kera nyoya. Besa na ngia ligia besa na tata ke. Ndio. Digo timbo ya besa. Ndio takona kuoma no fio rako so mwana ndo mwana moterega omokosa. Mwana tete lirubi. Umonte mamba, umonto gotenege kenyoro kya obo mwana. Eto como mwana stress ye. Agate bwangu. Aquí. Quintara nyomera kurukare. Jadi ngwara kishoma dem boligo girinda lyo singbe kenyomba. Abune bento mantu buna bayi buno Osoro na baba ko bintu bune. Ikote kurka Gesare ligo. Tina murukali go gira kini baro gaki. Ndio toba sana so mwana ndo sikete na ndabete cyanga cinda bwa. Wako mugungwe Ekelisi na bona bantu ngo yakabali ekelisi. Abantu abatengere nande bono tikogendera mona kare chikali chuti ngo chandeka go changa ne chicumbi kirarete me chanda singa kibuneji I feel stand Forever Young urumino hakino morete na resho uyu ngochari igone Gusii All Stars no bari ga Gusii All Stars Forever Young ne mamba momro ringo muyare oli chingara ngo ati momro mino kini kabisa endu ya nini no mamo mino gatera oseiso mbabo baringe soloist. Nyoko corner nge soloist. Ga me chanda se ba berwete bunai. Oh no, bunai babo mina re ko minyoko butu. Nkegu kika bana ba baratwala. Jindu akweta tatire tio ndende. Ai babo mina renge changa ime baka bono ga noro jumna mo. Bone changa ne gende kebe. No bolia masabiki ga ngotari go siba. Ngobwata bongo bwa yega, obwata kibesa. Mai da banta bataka no batari go siba kende. Okonyora bese ri. Okonyora bosentati urasiba ntukurara njara. Otutuka ine. Nduna bantu menyete biya. Abantu tukurare permanent ime. Abantu tari ko lihike buse. Abantu twarosere tuko ibintu kale. Abantu tuli biya. Egento kyo tanjiti na bakungu. Botanjiti kusabata banjiti. Gota bakungu banganjiti. Anya ba wanjete gaibare. Ngyo tatwara no mubigo. Tikabona to search comment tikabora bakungu malenga bantakete. Tengo chabare. Babo takete babo goika. Nganyoro le mo chango kora ke bakungu 10 bantakete. Babo. Anonjo onko nyogo toroyo. Nandi ka baba wale mereri. Qualification number 1. Mukungu mole mereri, mukungu tabwati bongo, otari ko boli maswali. Nande to melane gari Kisii FM no unde live. Kwana tata ne jingu no turaragira. Mbakti ndari kende bani. Liga ngolore ngaria okogenda gwe. Mata kitano. Ngoli. Saa 8 gari Kisii FM 94.1 tumerane gari saa 8 mpaka saa 10. Aseke bindi bakorokanga esaiga yo mosae na Masai. Muigwe ngere yinyi yani bunigo kuna. Bono nyogotete koigwe bintu bigo tonontera. Aga sauti yaka
kanyageiri mumurori kora bugori musinga gyakoro kubona anyakoro kunga Augusto Augusto na njengi jembu ya kiogo tune Kisii FM otegerera omwana oyo otegerera erio girigia gokunya gwe prepare kunya gwakayanga kae basi otegerete Kisii FM erinde saa 12 nekoraga iga tomera ne mocho minyokera kuguzi she is a person in peace this is a peace person ngabona minyokera tena Kisii FM aminyoke mocha tomera ne gari ora telefone bayangi tubweba na ndekera bantu batagete gukurigirirwa n'ibintu byago kando ngakibara konyore nore bintu bibakuruka gari YouTube nonde muna Faith OTA space alafu Stan STAN Faith Stan okune kengere kera butata onyore chi notification yani onyore chi ngero chi nyebo nango nyabukibeka gari YouTube abana omokonguri yani Osoro taraji kwendale ori liga comment ya jirega omwana okorukunga Lilian Okiondo oiri matari baya somere agotebanga Okiondo abakungu bagotagete nabange mbuya mono Lilian mbuya mono abo lidiga ko some bintu munotagete Okiondo abakungu bagotagete nabange ati Okiondo abakungu nabange bagotagete question mark igoneri arapo mabata batombara Ona ko sama ko isa neki. Ona Lilian mna kwande miga na bogo sogiga. Tingo baramaki. Ana enkoli. Mocha na enkoli. Oina. Aya, mbia mwana wancho bategera itoke ndatari kibindi tutate kurangeri bodo na ndo muntu omoise konde, omoise kirisa serere litegeti pata se movie ye kurukunga OMWANCHI TRUBENA. Na ande tutake ko release Faith Stand agende gari Kisii FM munyororo kuchakira saa 8. Mbia mono Faith Stand so junga na intu batega bantu ngoko wali kwa mwere gatogenda. Karibu sana iga. Nje kingo batebineke. Kendi gyosikiryo kora maze. Ege no manene, ege nae nando koromoki. That is all. Amen, amen. Kwani masai kwa kagari. Na nini takara nzere diungu wani. Sawa. Okwani no yonga kwa kyo yoga ri ke message yabare akoro kara ati babara bwato ko bako toto iga nguchyo mugondo. Bwato ko mwana onde. Sawa. Stan. All the best. Happy Valentine's. Happy Valentine's too. Orocho nyoro mwana bunoyo tawati mbambaru. Ono mwana na bwato na mauga. Mwana naro kuna yegwe ngukwagiare. Yani mwana na bwato na mauga. Yani ange ligebe mami. Ligebe sa. Oisa ko ligebe sa na bako nyora bara buna batogodiri na barabu. Ono mate na yocha kwanza libinta sabantu bategerete. Bona kinyore bese yuma yocha kona kugario kanga. Bono njila gata tio nyome bono tukane nga tonyometi. Tukane. Osoro bono tonyometi, osoro tonyometi. Gesare bono igwa. Gesare. Osoro ukane. Jabuno kumukana ganta yarende. Abantu tari baonsi barago takerense lakini naboko batwara lyo kana obore merere singe YouTube wa options. Okiondo. Tebe ka abantu ba subscribe na ndebra nanje ndasoma comment. Ba subscribe na ndeba je mocha na ndeba ibintu bunibi. Karabante bene. Abantu baminto egente getanga ni bali bagusanga ekiombe nimbwata kanyugwa gasini nintaete moche tusanga so bwa monche tini mo byo batebi baji nande binyungu kutangaza kona yanya bali tayari anganya bali warisi mbwata kachuba igangu buguli gatanga kane bise muguko botaete babuguli babwatu ninche mbwate ninche ocho bata ninche serikali jene kiongozi gakiko kamocha mbigi nche personally Ona kunganjete. Ndinara kunganjete. Abantu bakubulia maswali amakongo ga sinyo ya Okiondo ngamukagere ngayakare muri oli asi. Ina nyomenda totebiza jete. Lakini abantu baminto narore na muri online mogenderete ba Wycliffe nyange mi veni nyakunu Rafael Mogaka Beatrice Okemwa John Bogongo Rora Kemunto Wycliffe Nyangaresi Lucy Masenge, Joseph Gesaka, Mr. Sam, Jared Nyamboga, Rafael Mogaka again, Rasugu Tony, Kelvin Gichana, Rasugu Tony again, Judith Kemunto, Patrick Aichira, Henry Omare, Jared Ogake, Moses Kerosi, Eric Mose, Ongiri Ombati Samuel, Irene Motangi mtoto wa mama, Kelvin Makosi, Jairus Morata na wanda bange narore Bernard Bundi na Shadrack Moses na otore twins. Ngoga ndare kubateba bali mo ndata koso mnamugo share link hiyo kuchia Facebook. Jairus Morata big up no mworo kyo mokongu. Jairus yori senga.
ane mamba mwana soko watch mbia mwana se support to merana ari Mocha mwebe direction rine pikipiki yao mapema ngene gali ukuri na kurutabaka mate ayerera Mocha to sanga sobwamo mbia mwana soko watch mbia mwana soko to support nya ko bwata liswali comment insabu tigato sange let's have a discussion koko to yandera taiga nara ari kunya koroski no ene rongoli onde nara buko bono tumwaiganie omwana okorwa kusensuneka gusembonchari gusenyamira gusebogirango omwana Iboni Murana aringa se show mapema nande oiranire ga Facebook aringe Facebook rono oiranire ga YouTube nerara pateria bere igoro ye movie ye nande nkiagokora abantu bari mwenja zumuri give it up for one and only Iboni Murana karibu baba. Yes. Aye no mwana entama me bagoteba omwana nyanya omwana entabo ensobosobo omwana piripiri age boto discount piripiri no mia yango tabi piripiri na bage kurura ekinege ntokia mana asiendagera kikuchinchi ndagera ano nyore ngano musacho tali koli piripiri jabana tindo jingina kwana musacho naro tako piripiri mbaro ano anjo musacho tako piripiri aya ngoli ore piripiri ayo manyana ngoli ne piripiri ayo mwana piripiri na kiatari piripiri mwana usigete nyama neli toke umwana oginere to musori umwana taginere bokongu no mugwe manyete umwana oginere ga te antio abantu baito pole twatebire pole sana zibari mwanyora nga twachire kirima bosaigo twanyora nga fundi wa mitambo Samora Kibagendi producer wetu achio sundoka akakorera kazi botuko bwake omako gwere wifi na wale room eriende ogwere wifi ono tuiranire engana yogo tioko mun nkobori narengeiga baba Ivone buno boyete biyiga umumuro kwa monyorire nebo yete biya amasomo nabwate ebesa nabwate omukinaga achete ekasoro tu nogo tioko munu na kero kende sogisi magoro gotioka na binde bitalinga nayo yani kente kene challenge neri musu harufu fulani ngakiora keire kineki nando moto yarombu yaro bintu binde kwa mwe biya gukwira igabo aba trick ya sinini saidi bono ngakino ino moko gamba no muntu gutio common inkonya ko biso mutu jake ekera onkwana baba mapenzi no kolemereri Evington biro tari konya kora me bono unkomenyo bogima bwana nchandi gitasi bono mbiyo sokero muntu taigo tioka muno lakini utabwate kende Evington tokoros ole mereri miaka sita kuganya korosi bintu ri bakora mereri gotioko muno guoka Hono gaki kana tige ina bingo matege ndege sini sana buno gotiokia amaguru ogotioki chisogi na gotioki umuntu ebinte bisini nibune bona biraga rotiko mu ande tali muntu wanja esogi sibono no muntu wanja ya tio kwenda kuligiri musoda ona tio teke maite bine bintu montara gende aigwa mariogo tokora na igo tinka gete ko se ne reason ora teb na bono muntu onko mutigi gore yegenteke bintu mbiro bine bigo kola bantu patiga bantu tali tio kamonu na magoro bono onyore muntu muna ne piki akorundi chibuti akobeka kurmambe baka maragoba bono liogo kiara ebuti tika gotio kugoro aye gora te kwanze gente tangane kagotio ko komotika omunu na bakwata bayo ibona bokole mereri musu baba na bonko omaite litanga na bokonya wachinse chide muntu tari komanya usengo tio kae munu dia okwana na bata manyere na boko mote na ndoche gaiga mangana nara kongete style gete tokwande na gitari bono torore ko se tio kondiro ga gokola muntu taitu na guchinya gitari rende ko se nabo tukunya gutara guchimutu awurende ogotacha matamba nga gukonya gakuboku tika kondo example ke na kwareta na nga go represent abantu audio ke na kwareta muso no monto ke tena arorira sigete umunye yaro kota kumboli advice ngaba no muntu wokagotia kamate umuntu nigente ke kwando Okiondo umuntu nafadhali toko matabiokia ukolikira chime nyomba nakonya kubukuno romuntu lakini nende abalendo mundo bobo kero mukale basome kati wawekaya baya age none hagiga baba kubinga bono
Wane itire dijata kete kwa kachiarima. Okay. Let's start the discussion. Ngento kikeragere otigo monto wanchete. Ebinto mbire bike. Njoma ite ngento ngere buno musubati ntamereri. Musubati ubato umutu ubwenenu. Eke nogo. Ekiti nkonyara kwa mereri. Ono tikango turatevi fundi bunarega. Sio mwanchi trubena. Trubena. Amangana ngo chikobori iringu ngane rigwata nobody. Nyasaye atebete ngomusacha n'umutwe n'umuswati mukaye ni subject go chasari nekeno sinobori. Ekene. Ego musacha style atongire naturally I expected umuswati ya submit nekeno sinobori. Ekene. Ekero musacha imbinto kira ngebu ne example mifano yakoro kingo muswati yo submit yo chasu musacha. Mifano uresa idi yaba subati. Ekera ukwanira bagotegera. Yeah. Ande ndege usore gente taka ni kumanyango musubati onago sigete ma do submit na maskani tali gento keno kuja onchora nige songo na maskani tu umuntu gwekei njira teyo konyenyeke yangu ogwekei aeno musubati 40 ruenka no mbono kwa irwo bomenyo oire nyumba oire ndagera oire bakerieta nginaendo tagete complication tinyingi ne chiaki ngekiara kororo wekei igente getanga muno gwika nyumba iga ne bambo tuko saa 7 kwa rure kwa kinywaji kiao nalikuwa ikire kwa kororo kuruga ita titakerio ture no enkabere titakerio kuno utarati kuno murangu ga sangia chitoro chia muira nere ne gasia ngoro sura ramono asundo kentara irana umusubati natakerio no kuragera utaiyo ai ngesa goro chingini arasubesana kanyama akunikeli onyana abana abarasuria kabake go baragire batumuke era kumugore tumine TV kiacha anya kurigerie TV asona ndi TV anya kurigereri gakuganyete muno go ikaiga au kuigurere go murangu aminyoke tukuni areke bukuma bo bantu barenga babere mukuri bukuma bwa murero musubati abwata aragire na abana arare kukale konyu ekininki njeti ndati kuirana ritari ngebintu bigwa kwa nebibe go setimbi anjeti ni ndakara omwanchi trubena tatebingo gakigoro ngaki ayana kioroti ngane itiri rais go kormo sacho nyina kigira mogo kirende nera tari ngane rais tiri tuna kinyi ngina nde 40 tukuruse ino chakokora igo musubati erekerege komogo kia you can use any language. Not a problem. Ke como que es not a problem. Como quiera, ego se guachire konyunera kwa bwatari gonche nkaranse nyomba. Ne ncharanko ganyegari so kwalire choma yao ne binto byao oche mmanye kuruga sasa batyabo tuko. Kwenda kunywa baba tali nga always nga no kwenda kwegokia. Sometimes no gwakero mubere pole. Kwangule. Bona etakoragira nyumba gakwa kero mubero e pole nkia uko ganyera togochorie ndagira gweka. Endane yao abwate. No maitenga basubati mbale onye musacho etareka nyomba bukuma mbali goswa. Ta kunyara koragira. Onye no musubati no yusawa. Nando onye musubati utali o yusawa. Bantu mbabwika into gutaka musubati awe na mukao oyo nde nabo musubati. No, people are different. Yani otitoro bukuma so bedroom onye akogona. Yani okoli paka. Kitoro to sawa proper. Yes. Umuntu ndi gakalisi ko tamanyira sawa igangentwa. Inkiago kora isko. Kine kong. Bono, ma tetinga change tikangona ko boli bono baba. Ntabiki oraga ni musacha boso mumuratu ale o mai como consider. Tabia gani? Takiro monte manye like mtu anajielewa. Mtu chiko chaka nande muntu ajielewi nkiata giteta manye tinkiata itego kora. Bono muntu naro te manyeti bono bantu bari bate manyeti muntu tama itinkia gukora no bogima bua embo na kunya gutema ukori mtu understand yourself ya gusumbua abantu bandi understand yourself kuko ikaga iga tokonya ne gusuma na iga tari muntu gokunaga okuna no focus aya gana njira so much comment jirega nje ndoje bane esho ni ga igere nje tikanye ko bari gere liguru muina emwe tumumerana ayole muino robago no yakare chisi yakamati
Nga Okiondo Lilian uri gukwanira riri. Atanga kurwa city bionse yombia renge aroro. Kitu huwa tunafuata ni mwili wako sababu ntotagetege sako. Period. Tali obosomba togocha gokora Okiondo tindeke. Ekini nkibana gukwana. Nga yani igendo bacha nayo bakonye kurindege sako konyoro mwana wanyore barindege sako. Tali ngagento kenene bacha. Umukungu. Nga tali obosomba cha gokora chiko kokanya bakasa sita chiko. Yani riri yani oragero titoro bokumoso ngego itakitoro. Yinkale sikona oranyore liguri omosogwa asanale gweta ikori yambetire ntakere nyoro muntu gota kongoi. Ngoko ta indege ntonchikejo kyange chimono kwanza kubana ni ligwe. Evan zungutu twarorire yao fundi wa mitambo otebi ngokora legende kyo ngwechora kamera lakini mimi wenda bogo karoda ta comment na bogo beka full screen na gwende kwa mayo gonchora. Amos Malak nkonyome nkogorere alafu oragere orare gaki Amos gaki njumoja tosibani kende yani nkonyome nkoendagira oma gutitoro bokumo usundo korare ngitenge gutura no madra gine basaja mbale bakorara yesona ago ikaiga tigaba mbaga te story ngerekebe tigana bate umugano gete mumura nare okoendie pikipiki kera koendie pikipiki mukaya muganyete nyomba kero mumuro ya arure kuruikorire pikipiki ya ikire murangu umusubati oliriga chigoro akomatenga kararo tachibesa kwaro sirero nyumba amanye ko igoleru urutamia ba matenga 300 choko kwaro sir ko rumambi nenda chibesa musoro ne tauni ram nyoka mnyoka chike 700 abumwangu mwaye mumago tenge kina kiki obuno boliri ntategerere ebintu mbiro Okiondo ngoko bwate siasa tambe narore nga Bochaberi no ore rumo yende ntoko kajita Bochaberi yeke indikitania mu bwate resta no gwana igwe dali no motomoroki montora jato ebibiri ringi mono mwamurangere nere gocha tigaga na mocha ganya banto era bana biriri abana bono Bochaberi narore ngo chichore lakini Yvonne gose Trubena tikango tevi ngeke mo chiko kiando sinane kiangejera ari kiambunana usangi musacho chire sangino rulega sio nyorera ni nabasane mae ochire kuri msabibu na ukiona ukwana musubati chinza chekesa 3 news cherere utoramorora tokomanya buye buya sare toramanya haropi lakini kwa mwakere siminga kayabore digokora mubori nga kyo okombori bunango okombori nga yimbu bunango nande tawon ebirere bigoro mukuka buna bantu mutindete tenga irangora na arenge nabasane koraiga toirana nyumba abusore obero yani bado musato mugimotegerete sime yago kwano bolirio oko yata kwana musubati tatakeire ogwakera sime okobo diswali ora boni musato ori omoiso nga giore ta ko boli nga enara kwanyori abusore nataka kumanya nore se zanga bioraje munda ko boli to kumira ni buya gake kyo zanga ani mbuyore are you safe ayenga kira kwanera basubati abamino babwate kierere keno gwakera bantu gisimi ngo babone ngai muri abunga yore tawoni foka jinse no jinsa ngabi insa no bwate sango korere guys umutuo ngo korore guys karaiga abusoro raro watera bango raro garate bango nkira kwanera basubati buna abantu mbabwate different ways of dealing with things musubati ndia kupigia isimu taribuna ta angekuwa yani ajali tali gochagwa kasimina bakorara nyomba tocha pina ande takumia pi lakini the fact that obwati resime wake simina batara ukwana bia that is already a step kwamba I care but then I may not have the best ways of communicating but I care enough to call and know that okay obwati resime go moyari simple bantomba buika ni a problem mo bwati ni limota ite gutumie manual ye mo deal na kero musubati out here it does not work like just that. like use one manual to judge musubati no musubati that is not true unless ka bwato mutu lakini musubati no musubati kana kwa musubati bago kwana ngaki ayebono ndo musacha bonsi next says kana kwa musubati bago ngama musacha bonsi next says mena dogs no tabe kento buneke akitaba ya tawa ya boza kana wango ngainwa tikango na kobori Trubena tikango na kobori Trubena incherindo satie binto for example na struggle na rosi binto kirango 40 buone what is your duty isino gotegerera tunango kwa na machikongo ko ubwati binto very simple na enkoragere biyo terere onore
bono igo a marriage is a dictatorship kerio utagitana kingo kwa why umutugo igokore gasi yae you know it's okay almost vayita keriko begento igo kwa helper a helper taribo agugo keronkwete kama kome helper ukiona kwa vile radical gone kwa vile radicalized kire ngora engaki na kome helper akerukare kugamba n'abasani bawe diri nyingi kibiashara taoni na helper igo erega gutaka gusabe gento ngakia guchiokora togutumio bocha you wezi kuishi to kunyara komenya bogima bwa buna yani toko you will not need people on the side you will need people especially amajirani you will need them bona erekera ta itobo konyi side yae bona gwasikira abantu bande mirango buna kerota yo mundu tari gokoni kuru kerondo erekera ta itobo konyi nande toijo abantu abe bakwigore mirango yaba mokonyi gose ebago kina barba motemna na intu gakyo maete bona inere difference na liegoro kinye difference kero mugakaro mochie difference nero na kerata iyo komenya kerondo authority nero yokwana no ele bintu keronta iyo everything is locked oxygen yoke go supply ora zangi ochire go sabua ebire arombi karo ochire go sabu chisani ne bikombe nayo kurba ebine bintu bya chikoni mosacha pego sana mangana chikoni ebi full authority ne yae lakini bintu bindo muchi omosata go ikatware final decision Okiondo ni mbwa terizwa ya sore mboli oro mungiti ono muntu getomokon ono muntu getomokon wele kona na kimwasinye gutwara chinka na kieme chieta atenenere okoba mutaite mokore muna mutagete onye nyasa no moriri arenge akaba swatio bongo boke njoseka aba tongete baadaye akaba hata nero kabongo gakeigo meto mosubati na kiko iwe na kitu don't argue with the woman was a wife mo argue konyora mo ko reason abantu research nero science yakorire bwango igeko tabanga ki omusubati otakire kuyo musubati omoke gukobwa miaka 5 plus ngase nginja basubati naturally very intelligent kubwa basaje igine kiora kwanira that is research ngokorete research abaji scientist abali gete bibiri bagata umusubati na bato bongo boke balinga baliri ku scientist kebunguki igongwana gasoma bibiri facts kebunguki kiya badabno musubati gabwa to bongo moke kubwa umusacha facts igatiga here say kando no to tell facts kama bible go tebaiga kebungu eke murango yo hivi simple. Otherwise, kama tori okay, tigango kubori. Are you suggesting mukungu na twara bongo bale ngani bungo sata? Even more. Maita na matusi kwa takire. Bono tako no twara bongo bonge kombwa. Almost subati mole ngani miaka toku na kolengere. You even aware of that. Tigango tebiga omwana muraka iboru na abe miaka 3. Abwa to bongo bweta na ngino rio mubyarite. Tiange beke ngende perspective gaki Okiondo nganjire. Nek ekene ngero ko tabe kengi sana. Na ndi mandara chuko kubodi swali na dokubo next ngoro yo gosomia bana abaisike. Na ngo kubodi ngoro agenda equity na ndi ngiro ngere about it. Okiondo tofauti nero yo musacha gutwara authority naturally ritoire na nyasaye. Na gutwara intelligence. Toire nango. Nyasaye. Toire nango. Nyasaye tago. Bono ki scientist ningi. Bono na kiki ngo taringa omoisio rio uremi miaka 3. Before God akoroka no munga akoroka nenchire ngao lomu nangino mu kuicharo mukungu. Ikira kinje na te. Ubra bo maana. Akiri asema ngana intelligence tinkunyara gukwana. Kya njira mango kwa rene science bakota njaro muntu natake kunywa magwika bo mokage. Tigana gotebi enyuomo ya sale. Ande babuchi bagatabwa ngo. Ande nyuomo teyo. Enyuomo kianya sali. Kera basubati bangi yakwenda chiskuru. Nongi wete. Chiskuru umusubati oise kurigirira buyeme chikare. No endo no elisabu. Toko gosa gutwara umuchi ubwata chingoko, bose ngombe, bose kioski. Ebintu musubati takero ego manage nebintu bikabikomuchi. Anakulisia ngombe, anakulira bose chingoko nchiro. Egioski kebwate stock bose ne yeli butatu anagutebera konya mafuta taya kibiriti yani bintu biko mukibi busy kero kwa umusubati authority ngacho bose wabiro munyagitari
akare outside world are absent in the family apana mwasaririe nyuomo. In fact utakere kwa nyuomo umwalimu na yo nasari okoba wono digitalization the biggest profession mo kumwata kere gutwara no mwalimu we primary. Yani na rigori na eba ari mbasa ko limata kere ko basbati. Okiondo na koigure lakini ege ndokere ko mwa gender equity na for a long time bona basubati ba hairu education ya very attention ya education ya irwa saba subati no and job opportunities ya irwa saba subati baka go women rep bali bata paka bange ntari go soka mbale bata deserve it biro ko baka boni gatotamanye oh simba deserve it yani constitution ya very deliberately created korosia mabaga ya basubati just for the sole reason that na basubati ebintu yangu kuwa na Okiondo habira bibirite bindi bikabekire gara kini bibwate mana gete umusubati none bungo da berenga ki umusubati umungani akorosie nyumba ekorosie nka ya na mabokaye no muliri orosi na magoko tari obongo onye tagora na magora magega bono umusubati ko kwa responsibility ketena nyasanga ki na yo ragere nyuwa mo gose nyumba nka ya gete nene ekeroroche nkiura kwanire gori education yeyo Okiondo kwanire education and some professions no one yagitari bore so demanding abo lawyer kwanza abo lawyer bintu bire so demanding no bintu bire so demanding will you be there to live the purpose irinya sabo tometenga nayo rate ni family nyuomo is it in a way abantu to avoid knowledge lakini tuatigire ndo kirinya sana kwa a wise woman will do this and this so knowledge is replacing wisdom. Sawa subati ko se duty chapa chito kagere batakere okora. Karata grangum profession kia basubati batakere batwale. Profession ndio muswati ata akora. Bako balo yabo wakili. Yes. Ya sawo nyomo mo wakili go chandeka bakokwe. O chandeka bakotiembera. Karata gara to deving ki. Maite at the moment Chingaki we are alive are very different from the things you're talking about. Ingaki yote baririo muswati arenge kobera ka ombenera abu o agaoski nini remember abantu bengaki eyu mbabwata maremo nande the abasubati aba they did not need to work to support the family because the man could do it by himself omugondo obwate nsengima obwate ndagera kyogo chigo colleagues but right now most of you don't even have anything mobwati kende wanonkara nsenyo mbanganye 50 echichao chiche chinkonyeki. I have to go out there to support, like it's about being a support system for the man. You go out there, make your own thing, yana letter yake, you have something to bring to the table. It's not about being a woman or a man, it's about just helping each other, knowing what, okay, igegata kunyara, ntinabon kunyara, do it. No maetenga, no tu aro muiseke okorega subati kibesa, lakini mura arenta la kabati kibesa kebetime. Baro. Baro. Besa cha musubati ntiana go konya nkano nyine daike. Paka slogan wangu kuananga yomani zao. Besa cha musubati ntiana go konya nka. Aralia sangapi? Na ndo omocho jo kana rent. Omocho tatu mwabo iko. Tatu mwabo. Chinka chiondi chunsibuata basubati chikogendera. Anywhere where women are born. Musubati kwanza karata bwati besa na linke ko gendera. Linke ko gendera. Onorago akoige ko mochi agutuke ko musacha omwalibirera omo ebuko lige bintu. In fact musubati ta wakanera mwana school fees ta wakanera. Na mocha ni akane. Ndagira ta ko inyori paka. Okochiko matavinga nchiko yani ekotokete renti yije akane. What is the use of wasting resources go empower musubati taliko konyenka? I feel like it's wrong on so many levels or generalize women. Majority. To assume kwamba every woman who works ajue responsibility zake, hafanyi what they need to do. Okay. Let's get to the basic. Umusubati mano ngokorore gasi. What responsibility ora akora senyinka? For example, for instance, njora akora. Ngoso ukore kwende gasi. Ye kwa kaniro. And then see tunagawa expenses. You know, I do the household, everything. And I know how that is there. And I media I know that. If we are one errant yes, of course. If I'm working, if I'm not supporting the home. One way or another. Mora. It's not universal.
the thinking is not universal. Ombara special cases. Kero muntu naba yani ngetinda akana ngabasubati mbaro bakore binte byose yagukwana. Kwangi ule. Lakini the moment umusubati yakore binte byose pi. Umusubati akoboli gente mogyoka. Nkyo isaine. Nkyo gonkonya. No kwaninki. Yani ebingana gete bigo go touch. Komanya ko depression ya saira sabasacha. Umuntu akwenda kwe yagengoli. Bwirusia bomoyo umuntu gucayu bakuku mbuyana murara nchara kugicha musuba tanga ku support family tata naro rebune kiriria ndagia soire lakini tigana ndena kuburi mura goteba tweke ne Kenya sai umusubati toteburu munyagitari nsanga pya ucha gukora parenting iri tomanyete nganda nene umungino umusubati onyomire ukatabana nere andanene okobera na bana mono ko watch chimbu chiabo bana bakine with values ekaro usangyo bana batigire chi made okaregas maybe ukanda baka over 24 hours azingine kero baka night shift nsanga pyo kucha kwa a mother a wife. Will I be wrong to say ti profession injiro roche cho onye ko planet ko bo mukungu yomire nando woternie family ti profession injiro aba subati atakere go shy off from. No, I don't think that's very accurate. Personally, I can't go to your mom swati. You might be aware no munyagitari nande kina kikwansora when I kiori gerredina or no swati munyagitari. That one precisely. And about responsibilities, as much as they have a responsibility to being like as a doctor, you have this, you have to need to your patients and stuff like that, they can still have families. And we have seen doctors who are women who have children when you wako upright and they have raised them themselves. It's not about spending time with a child, it's about the quality of the time you spend with this child. Kwani si tunakanga na wazazi the whole day, you don't even talk, hata ajui akujui kabisa. And we have parents who spend minutes with their children. Like, if you understand your kids, it's not about the time, it's about the quality of the time. Hallelujah. Basically, that's what I think. Kaya banda gote Osoro. Onye go chikobanga nyasaye bwanchire ngonyo mu munyagitari bose mu professor musubati okoregas. Tiga moigwa nege ntikitanga ninga ki you will have a second wife. Otari gokora kendi. Tiga tore igwaniraga. Basically ekikera benga ki the acceptable minimum. We go ronyo mu musubati ondokoba present in the family. Kwangure oko igongo musubati ochire Sammy South Africa wase Indonesia wase ngichinse chaisko for all 3 weeks for 3 months and then what ngirado nanya sate dikira yentike tanga igo onye go chikonyo mumuntu okolega si well fine and good lakini tige clause getoka bunga ki you are allowed to marry a second wife otariko kora kende oyogo okoba identifying webona no mukungu murano sign contract. Ituko ndio. Kare nkago konya guchia kurindira ni muganga. Ituko ndio. Muibodi umini. Bona yo kwamua baso muntu ko nyoma basengo tari ko nyoma. It's a man's decision to marry. Wate baba igwane. Okay, it's okay. Wate batu igwane. Ano la kiki tete. Na kuo kuna kiki ya. No, ko inform ngaki. Onye kali ko onye ko inform nkoyo, it's okay. That's why we have divorce. It's allowed. Divorce bona no that's why atagere gutangaza divorce musubati bagusimba ariko divorce yana ate bimonto takwenda skuru asoma akuri umusahara divorce gento yuruka divorce ngeta mutu oye. That's why you are very risky. By the way abasubati abange gento yokogera babuga tubwininu babuga te akinya sai akinya veronye ngokwana babu umusubati ubwato musahara akubwaringa kwani okagete nkionko anyete ono lyo ritimwa option yani you have something to fall back to nganiki divorce nero option court ya twa even the data vyo divorce mbia kwetu kwa western countries ndetali byaito tikangiriri bageri ngadvice abana ba mento abanyaruka bakite school bagasoma nende babati kibesa boniga in fact nanje no muntu ngori yo bata besa nendo kite school lakini egente tangani okona cyo muntu asimunga tobwati mutu ituko ndio rangoro kyo mutu no eri tukelimo tigara koro igutara nebe gotibyo Kobiro mutu egento kia kabere lichiko is final lirinko beka nyomba is final egento kia gatatu
chibesa buno gwaka n'umusara iga cyonsi pi nonye siringi utayikurusi oko chindetera kwa chingera ringa Okiondo mutinyi uyo echo nakitwetu nyeneri busarasini nyeneri bwa 50 wa chingereri namanya ku budget ringa ki umutinyi uyo irengo guchire fair nakurusira kiri bucya isato nakwa ichini na budget nakanira bane skuru nakora bose farming nakora investment abuna benyumbe yako gendera lakini ngatu arachibastia yachigekerete achigaterite bengi achibwate mama go ngongo gendera mole ko ngainana ai ntakira kwa na mapema mora kana ko bolinga ntakira kwa na tibe diswa kwa iraneri ngiro wadabanga inga kitu ya kare ya chenjiri ikare megondo ya rengo bona megondo teyo ko ogenda korega cio nyoro support musaje kegera bandi baitu tubwate wono tigana ko urasangire no musaje ro tabwati shida ya pesa. Can you give up your profession and be a housewife one ndabana? Will that make me happy? Do you need to be happy? Wono na kiki na kumiringa nkikia ko gara kia make baba mama happy kia make abo kere megondo igi shida taringa ne megondo etai ko gende ga sima ko happy. You know again to otaite Ekerena aliko gende school, I worked hard for what I have. I worked hard for this profession. So you expecting me to let go of that for you is a bit how can I say? Yani it's selfish. Not selfish, it's familyhood. No, it's we can sit down, we agree to say kwamba okay, I want you to do this. That is why they're supposed to be dialogue. Without giving me a say in it. Osoro kebekire byanga ki umusacho na bwate kibesa. Igo shida ya besa teyo. Why are you working then? Well, did you consider maybe I love my job? You love your job more than the family. No, that's not about it. You love your job when your primary purpose as a woman on earth is to, according to the Bible, rende family yote ni family na maboka waga che family na maboka nga yoja kuruja maboka ndo chokora chiga sionye rende ndagira geisa ine na na teri mu kana bwate bintu mbiro isa ko sora ngayegende gekiarwa kolega sigo tigegasi is supposed to be her choice because first of all tare muire iko nayo kugambe nkeyu nayo kugambo it's your choice. This is my life. As much as I may be married to you, I still have a life of my own. You have a life of your own. I will remain. I will not die with you unless ne accident rende gaki ipitie mbali lakini onyo amire no monto na whatever you have your life of your own. Of course, I am a human being. With or without you, I am a person. You have to but now we are married. Sawa. It's different. That does not take away from me being a person. Yesu tinako ndogera robo kwa tabanga ki wakati ko ngina na ise wakati kamo ngaina ndoko rusirige ndeke kwa ndorege nteke morende. Why can't you sit down with me and be like I ndoche tigegasi yao for this and this reason, and I explain to you igana we come to a common ground. People can always agree if you only try to listen, but commanding someone to do something just because you feel you have a right over them is wrong. Igo musacho bwata baka chibasa chiaye ataka ko consult ko make decisions in his own house. You have to be careful sana. Don't ever think a man has no right over a woman. A man has authority over a woman. Ekinege ntunya sato ete. No one is denying that. Tigana no nya sa, tigana no echi bibiri. Ekinege ntokero in naturally, natural. Natural. Kebeke makeup. Kene nke yo natural. Oro esengencho kwa ikirikuira ne diswali rekini kwa riba chire style gete. Ngai mu arusi yege nteke ngaki, does it make me happy? Do I love my job? Ka yege nteke kiarwa. Ikaro mama bata bwate. Kegera baragwe kira garanda nchagwa ya bande bisango ni ndagira achikuri achikusuma achikorate gototererie se kirimo saja wono kibireka kaina ndoko rusirio moyo gukothethinga you could love your job, you could have something to make you happy apart from being a wife and a mother. Okay. Yani masoma ya saliri abasuraji baito aista rio kwa gyoka role tiganko nyoriga baba tiganko nyoriga nandi tiganko advice lastly onye ko career relationship me wasego planet posimo chinaro kwega manyaiga once you make a decision your relationship no monto mo Gusii umusacho maite ngenda ko rubata bongo. Number 1, your basic role
is to make the husband or the boyfriend happy. Any decision you can make, it is about him. Nke mogoki. Ndatike gasiye ni mogoki. Ndakore gasiye ni mogoki. It is about him. When he is happy, you are happy. Thank you. Kende kile kese kuna kuligia marieta yoko ketubeka lakini ngikoro musubati tutebona barbatara nyoma. Akoro ranga gonsubiri ibintu biri kikoni bichafu. Ngai kabona ankorere favor as if tingo jara gusibi. Ngai yigende kiki asirerete umuntu utakiri. I expect women are supposed to have been created in a way that they find pleasure ever we enjoy omogokobora sugo sabu musaja. In servicing. Service musaja. Ikaro yani kuwa musaviri musaja ogokire. You automatically achieved. You have achieved ningi na ndoko rigese. Ngwa rote nonye ebibiri me umuruoti yo ngake ngoroko. Kroko umuruoti naro abaisike batete kobeke eraini erinde bamogoki achoro yomo oyo gochikobo musubati oye. Ochikoba mukai? Tegima thinking ni swati. Esta. Agachora esta. Rio namwe bire yedara kinenga ki esta kara esta korto balke. Abasubati bale kubikira ini abasubati batangana kebe. Abasubati na 800. Bakonya gwechanda kubuguki nkinaende ndakore mogoki. Nkinaende ndakore mogoki. Na liara gochore. Egende nga iki achiete. Aengwe chando ole basa mogoki muntu. Aki uno muruti orenge no muruti ore. No, are you a kid? Aina machaya so digo como ndaba kinyoma como ska. No, amonto e bali gwechandire no muruti ana onu falme. Yani ikokwara ko But sasa what are you doing as a man to make a woman, submitting is not something that comes naturally. It should come naturally. No, you do not submit to mediocrity. You submit to a man who commands it. Hallelujah. Without even speaking from his mouth. Hallelujah. Mediocrity bono ninki wada wao. Ekininki. Mediocrity ninki. Are you mediocre? Suggest you nga umontaki naro musacha na ndo kwa giroma kumoroka mediocrity. Gamba konyera zikanzukiro nyimba kwa. Kie karibu sana. Ama somo yo musongo. Nana kiko ndaga jubo kachisoko kya nenjibo kya ititungiria. Ya no. Ngiria azongo batu janlete. Ukoloni. Abasubati baitu matuka maiga. Enyomo yo mu Africa igora ngenyomeri igodeba describe in Biblia. Amen. Na omusubati asubmiti otia somuka koye amokoro mwako ya maya asoko mokogina kumunyori ngomaka no wali gotwara nibwenere tobono ira nenka ikera no mate ningwajete. Exactly. Ekero bale ndama somo nengentekia sana nda support. Igoso bakoro tene limo. Mbate yo swati nga como asomire moti masomo tabasa kurusia sembu yo wancho mwakogo na gwekeya mutu yo mwakogo tilikuwa dikasongo manya tiko sike sori kukwana lakini okeye nyuma musacho ukera musacho nero rako nyume musacho nere ise bwa bana bago nonya tokuwete mangana Biblia. I see America nere bwate human rights na equality. In fact, equality in America is a big deal. Tokunya kwenye fight. But equality ya gere chinyo mchiakire sana. America to kwenye America. Nyomo chiri America. Iga Africa. Asa basacha bakiba tangani enda ati mutu ase njuku nyere bantu ama chiko Biblia. Nkatenga chinyo mchinganyi ngake kubona America. Abasubati baitu nonya motorigeti kurungaga. Abana baitu basubati. Tuabegeire, tuabere university, they have doctorates, na mindobinde. Ebito wakangambia mano. Lakini asomo singi wenyomo. Kitera umwana ogomoiseke kabako kumuyegere ngaya omwako ogo esimba nera segete. Esimbe yawe yaboronyi nyesike nyirigire mno mondora kokonya kyokozi ise kwa wana bawo. Aba waize bosaigo mwana mento. Ngosirole. Bosaigo ngakatanga totajigene muri America abantu bare synchronized by neta. Egento kwa no kyo makumba nenge tekena sana. Esome ibare tete ya chite no muikagete otagete andane ne ko salia chi values to abwate buna aba Africa. Africans kuruma gaga tari raisi
taria kongo abaibori baitu bono bakomenya abaibori na bane bare bagotira abantu abanene lakini no babera simari chesendo paka bonia taringa mbata bwate shida taringa ningi nesenge njo mama achite kamanyete ngaki ono mwakone isa bana bane nere ngotegera nere nkugura nere nyasaye nke lakini kora mwana Okiondo umuburaka mbroke no muburaka umuburaka tugenda abakorora rende umuburaka no musubati okwerera umusacha ora ari umutakano nonye umutakanwa no musacha umukae akwete njete ni mutakanwa nande tindi muburaka ane bachara njete ndasiri mukana na kwete ane bachara ni wamete ane bachara kana ko china nga experience okoranga na nyumete mondaga ko njobo te nyomo nkoranga kwate mete pigasinya ngote baiga kero muntu ana kero keno latara nyomo abana ba umrumu abo kisegi mbali mbali asiki ababatagira nyome batora masomo y'abasongo masomo aya atarondere mucyano batagete equity batagete binto tutanyara ko kure kazo gukorera ndate gote abigento kirega amagana abakwa na ke nanda hope matches no bwato musimamo go na musbato le bwato musimamo ye tigatumanye ngaki umusacha nabwate ribaga sobo mabwaye nando umusacha nabwate gendo gikoro ngaki nabwate authority nachore cross nyasa yes oni gendo ngirege makumba kwanira ke onata gete ngoboli trubena gender equity igende ken abantu abange bali abana umuntu no president ubaye uko challenge gender equity abakungu bonse piba ko gonjo kerwada ba no mubea yote geto kora lakini gender equity yeye nje tiganda me hobo sai konkwan eketarie kireja gete kia chetinzi yeye yatomire na setani kegerete abasubati boniga tagukira ukakanga kira rituko na ko akadi grasibe na wakadi ase bintu bindi ekasi akora target yaye mbuo musacha na njero kanenga na isani na njero banko independent ya introduce ibintu bikoro kunga miss independence ya introduce ibintu bikoro kunga tinda edikonyo ya introduce ese nyinga bantu batata bikira senyu mama basacha basikura baswati ba ngane bono ya ikirase culture dia aire concentration for the past many decades paka bono gambo child okare gosawa culture dia aire attention nga bakatabi kunga na homo kwa webiro ko bya politics karatoko gana kokore amatemu naye ukumagari gutofauti bina tongo magari lakini hombo gete gender equity nkimota gete kona kira tata menga no mirango etakire oyo mono murango yonde ne dirija nkikuna jero murango ke okore gazi yedirija murango tiko tambe obo murango edirija na dirija tiga gutema ibinte binje gender equity ye ekikira ikyo ndoje nga Africa gose Kenya we are not ready gedinda geti to embrace yangonsuka gochumwenali gukonya gukwane yankolega baba nangu kwandana ntite tiororenga eno mana materia yake tinta itigunga ngukwana ne nkore nkong oyunga ngubusingo kumani ntate ngorrobe ngora nkweresa sobo ngora iga namba eyemo chambara kwanza umusubati eske nonyenga talinga n'umusacha oyo gokorera ancha abaibuli bawo ase ikere makumba ngoranga ki umumuraga ikire myaka yoko nyoma kanyomire iga kalendere mukamura kiro muki baibuli mbaye gukora no myaka ebere tato batarakwa yani akoregana kuza yani ogosoka kuruge itali n'umusubatiga umongi no bwato nga baba oyo murone nabona akuga nyoko kera rituko kare mwaye akunya kurera akoira kisara gaki Okiondo no sirire yani stress yetu muibuli kwanya rotirire tugutumoka rolera abaibuli amabira tigabamenye myake mengi nane manyakane Okiondo nduntura pinga amasomo is what we support number 1 amasomo abe kumutwe kero mutasome abo mumura abe nyaruka korende masomo tabege tango kyo cha kubuli musacho wa masole makongu ama kongu keto kumubuli nga asa nyana kuli mushara go sawa kwa Equity banki makona ko korobisi ya gavana wana rojinga mushara go 40,000 ndabo go sustain no kana rent na bintu binde wana rojinga masaka takiko kubuli swali nga ngai kwalenge
where are you is a rightful question for every man. Kobori masaji mukungu ye nando mukungu nata kire robi na kweli ni sori rio asobo nene mono edineta enyoma ya te buneka. Ekatoli ende sana. Nkola ngingo yo wate mato oyule. Kolende ayana maoni tu. Abantu bari murenka bari mo tegerera irinde nabora nyororare abogwa kiroyo ole gusiesimi omote minyoka ari mocha inchoboka mocha igorari kando na korore movie tutaye tutware egento ego nga dialogue tukwane tosemanie igoro yenyuomo igoro ya mapenzi kero kwa I'm sorry ko butora ekato kwa ngoro ya dialogue utoko kwa ngoro ya men and women's conference tonight kuikatonye tware tari ya men yo men and women's conference tonight on a question and answer. Thank you. Injobo oli musatali swali ngaki nkimogokorera ABCD na masacha ali mogoso eba uko ni kurmande ibaka Jumatatu mbomo gokora kebene ndugo ngitira ba to ko nyara kurmande ibaka Monday ento na gojora nyu kera dituko nechanga changa tuwa tigara sarasiri kaya sarasiri babiede in fact ewiye ba dia bilda kubi oyando onywa momo subati omugusibo ligo maete inkio bogusi omaite kemira ata kero kwengera kabusa kao kali nyombe kona iga nanda no to kunya kolero Okiondo ngairito bari kanyoli ya jete matoka makanyole akayikirwe bosa kumugunda mali mbali abe kumu ikonga toko kale na masabo musacho uri kuri gamoro bisibia omaya basabo rotomoka amatoka nga ya jete wale jibusi wale kudana anakunywa analewa narara tariko kwa kile josi kwa moya matoka makanyole olie amanya bo alinga ya jete uri simba ya baronye sikubuka kuru emiogo aya jete ile bodi niko tenia ndakaria odi ya jete gati kora research Wake sasa kabusi moya kitinga story inchubono by the way again to kende kotogo cha mochari one of the topics nda to kwanere ni ndagira ngakia abantu batakire baragire ende mabukana kutigwa kumupira umusubati kugwatwarira umuntu oro kiri chimbu ngana tate kokonyoma komo ojaga alimu no ogocha mwae breakfast nkyo takere kwa rosalie simba yaragira namage no bujukana na para bose namage no kobeli nkyo kwa namage no kobeli obeke ne lirabwani abu esimbe nyonero ngoli oboli iragere ngoli kabisa muri kuri kiriga ugo wapi baba nkyo to kwanire ndagira kero to kwanire ndagira ngandagira kimuntu takero menye no ene kenywaji abana banyure trinki bobe etawoniga abana bawo bojara rantu tabanye dringe yuko mwanyure bobe tikatomora ngaki omwana umusuba uko iro omwana umusubati omanya gosabe konyagi inje to semani omaye te konyagi te kujira zone nywaji kero omwana orasabe no ene simbe onjo kiga ekweba Bueno, sabe, white ni goni morebo. Ono zeri diet. Injo to semani ngaki omwana nkenywaji ki otakere kwanyu gya kwa maskani esimba nkenywaji kikira kwa no ekinguru kirikinde otawa bogra gira zo igwe otegwe biasa injo samani na wogo jana na your valentine story come with your valentine story ngati mwanyo na tana gift sintikarali ngojoro no murembo woga ngati lero kero kende kwa manyina matuka mange ngwanya ko make your wife or see your husband feel proud. We give you a platform. Ote nota ngaki. This is how we met. Oyo nero mbekire na bero muntu. Ngamomera mukutano kete asikete ngamomera ronje kete ya 2 years ago ya Ndizi TV. Ngamomera amatanga naje do baba. Facebook matanga baba abako asanga moigwa ngaki kumete omwanchi ogo. Toko platform yo okwana omomeka feel proud. Naende ebintu mbiro maete abaisike abasubati mono batware chinkoro chingororo okorana nyomba no ene simba taitirio gimono ebintu mbiro te konya ku question okuombigo
inchubwe bise discussion yeme na nayo kwa nanga ntombere bitalibia injo tasemani na malembo na inu tobaye platform mukwa nenga ki inkieke goligia sai engento tokoragerega tokorigia besa mutukona mugaso inki twabagechi mutatai tubanyuome enyomongo siregochi etaete by December kero mondo nyaro nyomire enyomoge atana no mugusi mono kuba kumubekamo enyomete ke na in terms of millions egento kende abai tigambaro ka abai sige ko egento bagokora negento getari kogoki chisimba nchiri chiangere kworo kinga okonyore simbere Nairobi gatenga kinje tinko ega mwana mugusi togikanie ngane yo abana butokonyoma abana butokogorora abana bakoro sigisa kucyumugusi tigatunonyene ekara kubonyene wabana batingiti umwana ugatachurite litoko umwana mugusi no bokumata umwana mugusi ga kuyero bukuma nabo moiseke mate otito gatwalire era toko nanyana bukuma no muyuga abaisi kwanya bale 6 amakima kuyuru kele sani 6 aba jama muratiri jama seketiri omoisi ko titoro kumabua esani mokora omanye kuroko ngapaka ko tacha aga ko tamne ekondiani tari kwanya nda umwana yaramo esali amura moka ko jiga baise amatentera ama tigatora gere buya tigatora kumoboito ande chinda gera njire jigo cha sali ndayo ejidu kwa na odega tomera na moja agiri yeso Cristo aya voy a competir yeso dia God bono rende kutogukorera sonsa bwase YouTube channel subscribe subscribe ni red ogo kunaiga nga subscribe koma gosoe kengere gwakune kengere iga na rikara tukubika egento tugutore notice kengere ni ndege kora taiga no ko kwana kora taiga kuruguro iga kunenga ding ko twabikire egento yakoretere notice ne batori online kwa manyanga twabikire egento kiabuga muna saa 10 koba ekiribu ko online kengere kiara sasta sasa ni saa sita mwalimu kwa heri ni kwa mwenye notification ya saa 10 Ndizi TV watching wankyo te yabantu ndiro te yabantu abatulirete na ko pate mocha 6 p.m. no tokare Wednesday. You can take pictures na babo Osoro, babo Okiondo, you can see them here. And like our Facebook page, share, and Instagram. Tonyore on every platform, and like us, and subscribe, and share. We appreciate your support. Tomorrow tuliwenega zoka ukuana. Ama soma. Kama nana sia ndio. Wala yibo. Comment. Tubere kwa boga share. Isiba boga wewe ama komiti. Boga wewe. Aende moja na jiba haje kiombe. Ndogo kwana kama musa. Weka tukune gento. Kwa maje grasi na kwa maje grasi. Para ruza tatu mwingine ametulia. Haya. Bia man. Mogusi. Uzi wewe. Tikato nyoma. Bono mbia mwana soka bana intu ko rutwa cyagete kebindi paka twekere sai tware twasomaniri tigato chena ende bono tigato toe chinga kinka igo titeka ibere sato tomunyaka nae babo tora rusiriko to yake university to beke university university mede manguru egoiro yo kemiri ay Yesu Cristo lakini ko liya besa bono chideka nkeigo iga tomunyaka gari mocha na ndengo swatore live from Mocha Hotel. It's going to be live from Mocha Hotel tonight. Yeah. All the beautiful ladies of Kisii, Ndizi TV United. Please. Do not miss. Never go so meto go so jawan to. Ah, ta. Oto bogaidi. Kara. Oto kurbe tinge. Ndo wato mogeniga gateta. Asogeria bantu gaba kwani ga no koboko iga. Nata kwana kende. Mumurori nga yale bono nsanyinga nano kabanya gocha nsanyinga toka manyenga banyamira n'abaguzi
Mbona no Gusii. Mbona ya kwa wewe ki kona yebia Gusii. Aba yebia was representing Governor Nyagarama. Please do not miss the house. This time around we're giving special time. Aso mnyamino nduguesha kwa Nyanchengo Nyagarama tafadhali meleza salamu kwa ngwaye. Please. Gusii United. Toko kwane gesonga sende go gara abantu baranga tisometi. Ore muntu mangeni makumba mo choro getingi muntu rakwa Gusii United. Thank you so much. Ndiamana. Ai baba. Ngole nga wasomire. Baba mintore. So ile gekundi. Umunya kiombe. Kombo lo kila kama mami. Kabese ngio gya Valentine ko lige nga skip card mu. Valentine is coming. Valentine na wana mami. Wata balero men and women conference. Na berego. Digo mana mountain Valentine's nino. Ere gyo gata. Mono minto. As a history ya Busongo. Na Gusii ngima ikarombe ya mira mikali abanyamira n'abantu abangayi tikakwe barase Gusii endra no mu teacher igusemo modora kubugime siki mukuru kuri amenyonjo rero ubwo to munyonjo specific totebi ngo munyonjo kubugine kagoro kubugi isura bugi amatuka amange abantu bayigure nkuga para gwetangaga kya DJ chetu kya Gusii cheso musikio Gusii onka mbali koyu ndatere to bawor ki for example it's high time Gusii tutware TV ekuvugyo musikio tutari twako musikio munyonjo muino my friend chesiro kategogi paka musikio Gusii bwesi chesiro weka saa 11:30 mpaka migi Okiondo ndate represent migi agusa kama munyonjo na moto wake njembe migi kama migi jitigambo mu science lero mocha ko ikagoke akichimbe bachanyale ntagiteke moni inoto tuniane mioyo kana ebigire so abantu baitolende lero tumera nari mocha ochakera saa 12 iguru ikuru kungo OMWANCHI TRUBENA amagana ya Valentine sinchaka kyo bwanchie na tigete ankora ya nne yo pump amanyingo mobere tebanga nebintu tabugati bintoke mwana uri urwango arabara komigera maiso ebitoki mwana uri urwango arabara komigera maiso no munyaro mwana uri somete mubori gose na nyare mwana somete no titi somete titi ngotabega OMWANCHI TRUBENA no moroberikiro muntu ararire noro ene simbe mo yanda yali yakonda yale mechobu tisarazini yakanwa yanda paka mwawesi ko yakoze kibana ya tenbo burgetumbe gosikyo sikigeni yosikiranga tsongo yesi bige tingiro mate kuruga yango ke bana kamera karuwa sinali ya mwana yoje baka igora yani ya gotiye ya rase baka igoro esimbeye ya primero ya 48 ase munyegera umanya kwanda town umwana ko Trubena umwana Yesu Kristo. Agini ko no matenga ki. Agini mbara no matenga eguto yari merete kirongo engoro. Asandi asokonda risabo asokonda tera Trubena town. Gono ikire town bwesa busiri. Ikira amagoko y'abanyene. Onyore chintenyi abona ndire na risabu na nduriyo na ndorete. Egero Okiondo suki. Wa embio. Ndaba ndoro chimoro. Mimi mfuasi mkuu. Mano mito. Mikazi ya mfuasi mkuu. Kojo. Karakali tumera nali mocha. Ndokwa na mangi. Tumera ni mocha. Aquí Okiondo. Nimbato mochando lero mbwato mo kazinga chungu chikorore movie esokotete tabi. Movie esigete vegete suti ko se bota enero neta. Monto na kore gento kete kenge movie. Moyo no to era na buya. Gomenti ga jifani jeto ntia ga chiwa ntia ba disappointed. Bobe mna njana na no ai. Igonga movie nere tali movie. Lakini movie kuro. Kwa sababu movie kinde jigoja. Monda sude tie ke bangi. No mate ke bangi, mate movie nere ga chene ke bangi. Ega chene ke ngai na dio. Ega chene ke ngai na ge gurgwe ke. Bona ke ruwate ke bangi. Ma yani uwanga ete. Ya no re basagaragata. Mata yo tinata bane ke bangi yaki. Lakini wakati ngaki
no nyene Santa le neritunda Uvemboyo kibangi ngerigachi tofauti nero ege cheke wata maskani movie eri ne kibangi kibangi tingo nye kwanira ge kugera na nyeroche tigara toko mbori ngote na kiarenga kwa ngo mwana aso go beka raisi ngani mwata go ronga ya go pinga ega chenkele paka baje jingoro ibere wabe keus wage kanirigena yete nega muno mustari wakeru ekinega cheke ekebangi ngari chomo ngiri ngiri magana ngino ngamuzange ngeko na cheusi age gwange eritika bange kamu yakarigena kebe fla abaje jingoro ibere wage usi on mai kwana kirikini ketaba chohiri yani nga movie yeri musaigo ero masakara gatara pule tu kabisa bona njetini ko kwanere yo ntaroche tigan kwanere to shuteti ndo ngakteti ndo chebune go koru one assurance ko abantu neki movie ngo chiere go chaka mapema movie te go chaka sasta kera abantu barasire egente kenene go toranta mocha no go chambo no mugusi to kwana ke go dakika 2:30 to chake movie mapema kenda bu mapema mbia mapema kenda bu mbia uncle is good naende movie tego chikoro kigu dakika 20 matanga ya nachiru movie okora bakoigote oisaneke no muntu uri kwarenta ko matenga baby baby chunko irorore movie aisaneke naende to bae chinga kitia kene kia mapema yorerne litukoria banjani mogana okara mangana mangao Okiondo maskani changa mo chango to yi maskanale ndaite mutware kartu ikirari moja litangani umwana uri okurukuru turubena uri personal no yone tinda domane kora tiga nkwane nkore kwana mbosa umwana uri okurukuru turubena mokuna umwana uri mwareta okuruku faith stand kwanza na nchakira sobo tinza korro musacho begetero onyo gotatu kukwana bana babere itera ko beke sigati umana gocha bono tiga nda kwera nari na tiga kwera nari beji ngoko ntutu akabomu echogo niche ntu nje moya tiga mondo munanje na gochingi ngo dikokorera baisike bana bari barasumbue kwanza bikoto yani ko tumne gionda begetero chaso mocha kalisa kuweke umwana ukinga awojo kibulande ko rutuke awojo kitata bakopedi kitata ke nkie gigotaka na bagote ya mocha koraiga bare iskari obati kibasa gukubwa nkwamburi ngabwata aye tomera ne mocha musokie mumuroyo kweruka ngana ribambo mumusokie ande mocha motini tumweka no Okiondo injuzo nyo kinywaji kwani wewe ikanisa moja injuzo mtakatifu Maria tatosa wewe tukwana ngana mwali ane tumerane Mocha Hotel rero litukolera rero ono muntu mwani makumba umucho ko wegetinge umuntu rakwana gusinga metegerere makumba mbiyama no munsi torra noro onye ko bote 450 karokena muzini yakobore umuntu mwani naga mantera muzini injina 450 yabonyere sige sieri komentera 50 jikenya 5 osoe as entrance gift mbiyama no munsi Kristo Yesu awabariki katika neema ya Bwana Mungu awabariki nilikuwa nasema nini omente 30 na irule komenta 10 na urte ntia timbo tebesa kirese mlo kwanda iga tebesa mbwata ne jeke nyuwa iga to okay gonje ngwa kandu murango agore kenyugo ekia onko gora base kiane ntanande ento mbwata nge kai ko kenya ko bwata kende ko wikagari ko bwata ga drink chendangere to sange ma de ndo yo mumuro no saberira yago tombera no mojo mumuracho ko saberira ndinda saberira maru yanda go every days no generous person no monto konyo kenyuago generous abantu izwadi mwango bole abantu barega satenga 500 jingima na kwa na mwana bona 500 jingima nyanda ndale mufingirana ndete monde scrap 500 gira ko boso ndete tumutara 500 eroka nenge tekeke 500 gira kole muna engira ko konya okay wakane 50 oende paka mugonga ukwani PUBG mugonga pero no ari mugonga 50 yenga mugonga nemi ngosa kana kwero na 200 okay wakane 200 oende paka mugonga orore PUBG oria matoka pero no ari for free umana kubuka Wednesday onokorora short kagotera rero no ari abona ne oende oganyenga owakanemi orore fit stand gago perform no ari forever young no ya dana data njisa inikeni asa Ndizi TV kibele to kubarora
Tiganda bateviga. Tiganda bateviga kantakemu. Ncho maene inuna bora nyole mwara Steven to kale bintu mubwate. Obo maene pi. Siringi 500 necho basi nyingi. Lakini nchiko banyingi ekerogo support abana bamino bakorere gasi kikegyonsi pi to 500 ngano kwarora ngorore movie nabo kugora no na musini yali 920 na kwenye nimambia sasa YouTube ne bamba ya 20 mambuja wose na boto konya kora twae siringi 500 cyao ikigo to konya 9 arore movie ya mochari tari nyumba yetu twagachete ne nyumba chia banyane botoro si jitu tujuko twalengo ko kato to baege ntugoro ngaki akimwato konya te nyumba no nya so jwe konya yo kwe konya oni muntu agwakana mata ali echo kebara siringi komi kwenda ke 20 kwenda kebara ya kira ligori gusere echo wada li musu oso ime gwa soka bune terera ya ru abagambi baito bata onya rama nai tatzi echo era bete mochari ugochoswe ora no echo imo ya kechi ege to ya kamera kora secho ya karatiga ege to ya kamera ege to ile jaba to dime tiecho karatiga ege to ya kamera 500 kero gwakire studio gwakwebicha kibasare ngo gwakana ebicha gwakweta oni ya ebicha 250 am ebicha ni 200 ebicha ni nchugali wa kuchibicha bosa na celebration kamera chiro kamera chiro 500 yao chibicho ugwa kubusana ndo tomero chibicha kiao ebicha habosa dangare kile celebration mana mawante Okiondo celebration ni Osoro celebration ni Makumba Gesare kile celebration Bochaberi kero umuntu wa kuchibicha oile celebration yako no sene celebrity celebrity changa ni chama masomo na group of schools na dioke ngono lene ntokwa na mange no na tika tokwa chinso oli no kenyoli ni asike kale oli kiri chimba bachane chabze kenyoli ni nana ku agacha tika kunya gutamira chimba tika tomera na ali Mocha Hotel bia mwana bana baminto